This is your candidate number 1, came from the land of German Shepherd, German Hot Dog, Germany! Palagi oy. Lugar nga puro tangkong kinaon. Asa! Hong Kong. Lugar bisag wa gamita naguba na. Asa! China. Lugar nga daghang drogas! Asa! Pilipinas! Lugar nga naaning naong nga. Asa! Diri man ni. Another lugar. Asa man! Bisag wa hubuha gipasod na. Asa! Ras kay siya. Lugar nga daghang fuel! Asa! Pasig! Dili-dili sari. Lugar sa mga sigad mata. Asa! Ermita. Lugar nga wa tugpahay. Asa! Tangki talisan. Lugar nga dito ko gikan. Asa man! Prisuhan. Lugar nga magpipi og talo. Asa! O pitalo. Padayon na. Lu- Lugar na lago ta. Asa man! Dirira. Lugar nga way tugpa-tugpa! Asa. Naga! Lugar sa Lutuanag, Inununan, Asa! Kulon. Kini man nindot nga lugar silingan hospitalo. Asa man! Lugar nga malalaki kusog mudaro. Asa! O San Isidro. Lugar taga sa Wagtang, Asa! Lagtang. Lugar nga daghang kapit. Asa! O dalagit. Pas. Kini man nindot nga lugar. Asa man! Lugar sa mga gwapo o gwapa. Asa! Dinhira. Abi Jessa. Kini sa tingaligaw. Kaya ako ni. Patyak. Kinso to? Ano nalubat no? Unsa ko? Lago kusog dito yung Ako uwan. na Q&A. Lugar sa nabasa na. Asa! Tulo ni Agira. Larga. Q&A! Lugar nga dito viral. Asa man! Okay, giuwan. Okay, Q&A. Go ahead. Pasilong lang ha, katunay kasilungan, pasilong. So ladies and gentlemen, let's proceed to Q&A. Guwapahay o brightanay? Yes, Mike. Okay, candidate number 1. Okay, candidate number 1. Let's... What a nice question. Guwapahay! Thank you for the question. Guwapa lagi. Okay, candidate number 1. Let me ask you something. Go ahead. What are you feeling right now? O sige, bati ni mo ron. I'm feeling right now. Ganiha, rin ito kaihion dahil. Nirespekto lang ko, ikasiyot ang buhanga ka. But I'm feeling well You're feeling well. because I na lang, malangay tangin na tayo. I deserve all the people the happiness in your life. Wow! So all the people who gives in your life, in distance, and that's all. Thank you. Thank
candidate number 1. Wow, thanks God, nawa ng uwan. Okay, candidate number 2. Same question si candidate number 1. What? Unsay gibati ni murag imong feelings? Frankly, I'm feeling nervous. Why? I'm feeling nervous kaya nga akong ubos, may kupos. Nga nagbugno kayo. Bugno mang panahon. Hi! And that's all, thank you. Thank you, candidate number 2. Okay, isugag na ako. Go ahead. Okay, candidate number 1. Si Ate Zenny ang nagsugo ani ha. Sige sa. Ate Zenny, tagay! Tagaihilaguan nga sila managan. Candidate number 1. Tagay kog mga animals nga nag-una sa letrang M or animal starts with letter M. Animal? Animal, yung letter M, o mauli. Oh, mausap ko. Animal that start with letter M. Starts with letter M. Monkey. Animal, letter M, Yes. mungaan. Manok. Manananggal. Me. Ma. Moka. Kanay naas balay, mutingog. O man. Muko. Kamay sa buko. Naadi ay. Mickey. Ala, magapaak na rabis. O man. Miro. Miro. Kamay sa miro. O man. Mitoy. Kanang laki, magapaak. Oh. Mitin. Kristen. Kamay sa mitin. O man. Mati. Wati na ay. Napay gamay smati. O man. Mati. Naidakos mati. O man. Mati. Ay, dili ta ano ay. Bigay na sukod man nga mga gwapa nga mga bright. Proceed to another question. Okay, candidate number 1. Tagay kog mga prutas nga naguna sa letrang L or fruit starts with letter L. Fruits that start with letter L. Letter L. Lomboy. Pruta sa letter L. Letter L. Uy, kasayon. Luy A. Ah! Labas na! Oy, amaw. Lamas ang luy A. Labas na. Uy, letter L. Saging. Lakatan. Lanzones. L. L. Lata nga mangga. Lata nga nangka. Lata o dagway. Lisos lube. Never release Uy, movie ay! kapag lisong lupi. Kapag lang L. O sa mga L. Lisos nangka. Liso sa... Liso sa ahos. Talaga? Okay, another question. Okay, candidate Give number me a hard question, please. Ang naghatag ka niya, ang nag-operate sa sounds ha. Go ahead. Niya, nangutana siya, what is your best asset? Pili man ni Asip. O sunday na? User. Ako user. Tura scorer. Dakpan datan na lang. What? Candidate number 1, what is your best asset? My best asset in my life is about my attitude. O, si Otito. Hormigas? Attitude in my life. Attitude. Oh, attitude. You know what? Bisag daghan pagkaguwat. I like my attitude. Your attitude. Why? Because all the people you have thinking about yourself, you have good attitude In my life. in my life. You have a good in your life Then, because the life you give into God in your life, that is your life. And all about life you give into your life, that is your life. In all the life, the older San Miguel life. Thank you, candidate number 1. and that's life. Pass. Candidate number 2. Same question nga po sa candidate number 1. What is your best asset?